Oy, malungil itasil silmura rogul adal kuk mosabil tunin el mereng setial kausis akre el alsils mang diwa igel bekil sande el al itasil se ngakma direk el co-host setial program el gambes ma Mr. Wilter ma Moses Uludong irma malungil armam mosam el kuk mle rogul el alsils ngako ombral wase selwal gora osngela government el alsil sa transition committee ya gumbral wasir other bela giril mo understand was tial tleta lang ngaram kadumruri ngaram silbol mereka ela senkyo yung mo niya transition committee mo mutra January 20 mong mosibel sa mo na government agum daswe akploche ka record del gidrogu il matal de member a transition committee Lingkaruba ka umdas ng experience ng sil waisay mong saya mo subject terkama el al litasils mako tek mo yung sa ang karuba ka molsum el Mr. Wilter molsum el lomu ra selo mesring club gura dalong lela administration ar masaw ma sel momral mil administration ra surangala malungilo do song eruba kaya olgyong la merko ya kamal masaw le yoel malko moral betoga issues kausis akla el gire del mal morni en di elang es el mal pressing issue la logo el ada bondasu tirgal bes el moradrual mal motuob mal adra blul ne security atia give el togora oi de la government el morabu pes el government mal togo mol go inaga e velo i de la government el belau hable fully involved para toda la transición y ver le advice a mora del mosois maluben del motor en te el presidente velao a hable el equipo para la presidente salí ma et pisón ma gal el legota presidente vida in fact ang las begalo sen for lek mlaringil al toba janso por tu matto makoram lol mo madengel wasi ngarai gel togol blol mo goriol ra uri rablal moi da pamel malu be kad mo ga kargel ngil wasi tiam lemran ne oisi len moria clautita ra se sela gim toba en dimla gablals en aria surplus e au pektoa di umil e merwa gituoba metigal guk motmo sen dia kasira gibong ay kagila gibiltik e akmlo metigal ngil wasay aul mumblol mo ay say dia kal luuk lel report el pabier el madel el detail ol olta ro buil program na government el mlaringira al sel el mon moral toba madiaka a cloud ngira radra ungil muil girela man maral balsela blur belau ral tobad mal bolsis bem letela ela tobadang madela telang malubem lamodia ayegi del tua blor moria question ma togora saying viaga ungil organization na aigal ministry seguida buk masois berni ma bolsis bem sorin malod arni e viaga al sebir lungil modil e viaga statistics lo olto lo hacen ngaramle eurere el tial el ministro ma kola dingul morisera dal ngaram agundas we namngil tara dal mora a transition tirgel mogol mara ngil e gulme sengil ngara newspaper gambis bingora dirga kal toba da avitel malubem kora a listra agendal wase ngarai gel bolo mes e ngara gugul do suela es el presidente tirgel motmul ala transition ma presidente masam la Turquía minister of finance buk narsel administration ngil motuo mangara al sel talura kumesra news en puluis
Metial tinggi kamera ada belul wasi agum daswe. Tirgaro guri rurta. Aul garbara to oil wasi gadara murta maikan rual ada belu aul kadamol maseorti. Agum daswe ngungile Moses abodo tangi arbo hotel sa belul beral wasi. Nguangara kabelment ngargirelang. Wangara teletelen tirgal motuo de tirgal mobesa ngara lurora bolalman. Bodo ngel wasi aigel المدل issues الجيرين مع أدريس تلقى بوك مسويس مول تراك سيلفي مرا president elect surang الويبس الواسي أغو ترى در بلاو يجل program جير del جير اللي سيل يقوم مثلا نيوس إنجيل الملغول الواسي تلقى أدرا transition أترى نرالير أكر جيك سيجيل statement ما بولورورا Auror en giril muru ringil ol taut seguir el fin. Se el newspaper con más un malungil. En din dia al bolvite lo hace nada tomo lo tutise. Cada mora minimum wage nara igel voto el bolor. Ma ki om tara to el bum clat karnia ase tara amplo oil mom tal busura transition a to a cooperation. Rado lo ngolera tobadal el government ma mosohis. E givit telo mesa news ra Miguel Birre. Tianga direga el malclol isura Miguel Elale. Miguel mosohis el presidente adiagal reciba briefing la administration al tiro obaklisi. Malube tamla orega da bebirra obis mendiakal sabil motmurgi. Malube mendiakal sabil lo reol gire lagi. Lenga ulang toara security la kora arradan gal sagil tidir ko kautu tak ni magarani magid mangania tal bla bolo ai sei el bodo gai titrang la gigil to maktiom da sa se sel got ta problem mal blo oil do atiagi girel sel bon merega senkio e adal el lo president elect او spera al dadu el moral bulu assassin kyo margo we have to move forward mang aurere la trail ol dakar tial bulu gumes ringin diregal malgora split asen kyo gumes kada kumul masulang la tokol sen kyo nilai en diesel gumes ra adal milngil ma al tobadal giril tobada aviakal tobada tanga al sel tial el tirgal soportes rasurangan gawin mal soportes ngibia diesel gumes adal mala transition et tirga igil ala al seltel government musel gumes agora alol adel tol giral mo ministers et tirga mle ministers et al seltel government man mal club gula gumda sul government mutmu abol baga taklil moral bautir sa malklol mle support ngil wase narang aboloru rahot maralmi esel google the swegal klol problem girel alit amal di experience nga makmal gorni sel tora ko appreciation ma atoil loru ringia ngal mot mulol dakarar adam motaul the sweg Lendia di voltaul de suira ada ngara drual di regal gire da ada blul mo ora mo ga yuge da de suede lela en mo bringer tira uror magida mo dia ka nga igel tom da se mumil era a future belo aktimul mo isegi da ambes e margon e ga wok mo la de suiu e nga ga diwa kul ol taigel experience ngara ngara certi uror Kale ko ka Mr. Irmang. Era giundo ko mo kera kere bal. Umil odo songe malt barul ko normal as edem ko pot magre lal sils. Emergo segi del wal dar al dur elanga sel transition la tarablement mataqalment ta oide la tarablement mataqalment se tigel ko kulwa qalment mer lal sils au tobda ya esa metmu. Ditte asel no mesringi walte dobre langara la ado obligaula ado mesitira mutaklira de kamal mol mangarngi
il Musois Rabesakalment and the executive branch sa Office of President Tamlamod. Maral giril nga rin away al-ralak el hoy de la complementara ti alto badang morar es yang maral giril ulgo ang karupa kang nga malngar nga erul transition black kangara al-sel hoy de la complementa sel el hoy de la complementara harwar maligra el ngara amli complementara abdigel district administration el mora First Republic Government. Akmara al-sel mane involve al-sel ma libra igel tukoy le girel mo gil ra kot government belaw. Idiregan mara sel transition ra adlong lela tamil mora Johnson el Musois kukubengala Johnson Musois makdiregal mal. El kuk ngaringia sel klemateng nga mo singa kara igel luaya tukoy milgot mo klama adimlak may game lolta be kuk isiksik tarap esel government. Malderul tukoy ako mesringira kuk sel oida government ako sa kota sel el oida la government ra sa sel tukora yosang raudo siya maklo tutlel. Lo siya esel government Musois polo dengel wase ngara ludo da ngara dirkam de ludo telablal sengra ngari ket magil sel bonglo el bolsuilo kut maklia tal esel government sel kotel el dos sel kotel 100 days tira bolsuil kut mok mergo tigi mga experience ra karangi sira ako to government ra harwar maligil waseng dimna kal kut mok la igel report ra transition committee gel awdo at direkal dimna kal ngim kut mok dim le first 9 months ya obisa president Tamses bel to raw do ul mamunday mo de sel masaw ongerul kut magil la sel kumesengin maklo to tel sel organization mal sel el dabe ra sel wasea tial tirgel adam ngartial utul government el Musois Rabes tirgel kuk pes el like trail el Musois mola bangral se kita mal tituogeleng tele la organization tial el dabe el motma ke milibas tamrurangam tam amungra rangrang malaring ang et to tanga am ngarang alin mate el mangbukot magil se kita sel in mal sa el isiksik ta tela esel government nga kamal lamsang legal rule transition planning amiles mal isiksik tam de mal planning mo klol bundal du e de kam lo meod mo da sel ay gel guk telbile la esel government may gel role gel gat magil mo meod mo gat mokl mo de lo ole mo abol meod ang gumesa lal sil se al bang ramal mringl lende ka dilo moida esel omredra administration de al bang ramal esel klol mondal de galdo at mal klol ngi at ko rayosang mana mo ngita to ko gay sai magat magil se kita ako mesa kita ku kosang gargi kita at magil de ka madangel waset tamadangay tikal masois but lamot mo kurtil kirel ya Kakal ko ako nakakambes. dia ka ngarngia information ng black nile girel tiale ko wala milsa dra tretele la a transition al bolong at muklan hindi tiya kay kadi nga pa pero kadim sila outline ra a transition ra tial al transition ng ani lang ra surang al mo transition ra mga sal mo ra surang al sel report sel ko ra template lo mesringi sel report malbalduk lo aseng ngarnya table of contents ng sel bla el ay gel ngara al sel mabal dakle ay gel was ter report ngara al sel morogo yung ngarnya lerer na sel agency algum ka asum ka labor division Bureau of Labor yung ngarnya pa bilangge lo banggel more sel transition committee sel report adir ngarnya sel executive summary malumang sel di imol leba bir or ngalitial report ka mesa ng wa kora ang wil siya sing lo setiang pul mo orang sel enabling legislation ma obangala mission statement ma vision or sel agency ma sel area of responsibility margo yang ay obangala organization chart ma listra adalo urior ma ikel bekal position ng al sel agency alaga kinilarger tiang kapira sel transition later and more ay office traffic office ra government tamle sender ngin beranga margo yo banggala budget ra ministry
divided mo budget ra bureau ma division. Also applicable. Margo dire kaya description ra service, ma programs, ma task and activities legal longot mokla. Ma project checklist. Lobanggela critical ma igel obanggela igel they trial project. Ma budget lobanggela igel project. Ma list, ma description ra igel ma-close asset. Also mangalnya air tang mlay malubang stocks en girer nga sel list. Ya dire kal important part sel igel information lola ya transition committee. Ang moria briefing lo banggela igel key priorities sa agency. Malistra political appointees position el girer legal ball fill required to be filled. Ma existing major agreements and ongoing or outstanding major negotiations. Ay mo part ito. Alo bang foreign government, malubang buka external institutions. Diregal checklist, task, activities, agreements or contract. Kawal diregal mo matangay. Diregal legal immediate, medium, long term challenges, solutions and recommendations. Diregal concise and concrete and actionable recommendations. Lola mo address and advance initiative outlined in the campaign platform of the incoming president. Sige dal amo tat sa sige longot moklan. Di ela matiyay gide melang mo magatmok makora imagine wa siya igalbek el bureau ra government. Ay king angani o kote mother ngel bureau. Amo wala ba sel lagat maklik tiyay gide table of contents ang awat tiyay gide. Ako di imagine wa siya gide amo asi. Embargo ko tungul dasing siyang magarabo longot moklan. How do they going to maldumak kasi of course ang important at transition but akong daso yung also mong sabarin ngul member ko o top tiger whole important to mabiin mo imol at 10 page school important document to domestic legal kasi ari kita agreement ay kita mo expire contract ay kita continue mo at mok sige kita ko messing role at transition sel mo umasada mal mo detail akong das yung book mo nga alela asel governmental choice mo kut mag-clear ilak kal team lang ani expertise ni marikwa certain sets of standard book polomes mo ko choice bangi over ni selito mes la transition aset tiag giren comprehensive provider kaidan sa next administration ako ramling na mesel mo happen asun ko to pasigi within this 2 months time until January 17 January 21 laboring isil incoming administration. Kalau di career tiar kumulang tial meral mil administration publicize ra agenda ringi. Aigal molokol to kora transition si era administration di mo ra January 24 ra dang ngalmutro tial mutre del review tial document ra era bolor. Ela akupti o mes ngadim nakpart ra transition tial ligara ra mga saw sira hukka akpay mlar sel ra mga saw mo ra chanson dinimlak nga ra chanson mo ra mga saw di sel buku dengan ligara ra mga saw sem mlar ni sel transition sedim lagi sa ka hindi tadi lo asi mlar ni sel management action plan map ya blend extractor ngi ra segi transition committee report ra segi ra chanson mo ra to review ang mga mga saw. Nga self transition committee report say until makil mo management action plan. Mlor niya goals, objectives, activities. Pero ko rakay daw re-rate ng administration. Hindi siya ko radile ko din mol tiya sa ko following. I mean nga ko product following. At din na following ang administration, hindi nga ko product para following sa iko say. Kakali ko ka ulit tial. Yeah. Longot mo ko ring tiagi da kay dalan ranis administration. Yeah. Club gula lorur ki. El tigida ule club gula. Through Lil say as much as possible. So akasil section ng mulgoni kambes lo say ngania mission statement la each area, each ministry, yung mga detail bureau na asil tela staff ng eran time ngara budget ng ngara teleuluror mga rabla kat magil immediate
o a Ministry of Finance a girel nga ringa a statement tra liquidity ra asset sa blue belaw el mo girel a barsel len girel mo mngel wa se alon ra AVB di se gide margong ania bebi ra to el girel el mo pay el mare sector liquidity blue kias a dollar len tara to persia government e tara to el girel el pernil o nga el sum ka fail en tomalia creditability gidra ablul al mo da so el mana ngaudu itam na tal hapin ma ablul bel magad mal smo okrinil buk muto mo man club gultil aluro le sel boloru rab esel el plan ng gal buk motmu en girel gora mo mesel wasi tel erial ba gurru drni let's say ministerial labor el sal marur ngi mo dia gal biro naram lengar alile nga ka ma dismantel ni ako dasya ombok ni en club gur nga ka sailing dia gal sokal mo o man mal na dia gal talmal mai sei man club gur ilan information bin ngora nga song sa ul deswe ka tae el amol mutral todo lo asaikan sabi ro mutro muy len te digo agora un meeting sel bumis al mutal tanga tiay gida gulngita na dara blul le gida mal kortil wasi bom involver tal government ten government to kami government gida ro muy mol bornya ang reder ni mai madale gida mle security gala sei gida to ya so agalo mo katak rilos pol sebela transition committee rulia a document maluben samorir tal to el mora a adel tobadam el dulu ase tia gida pilere me motuovat ma adel guk mol dul ase akmlaro ngasingang e ga gida gugul de suegal mosois vin selul daso laborni e bul tu e bolo me ore ringil mo magala loru raba cetra lebor el mora adel bela agot se vitel niamo mora vin girel base factual information marli enviable maknitra dimlangari se gida bu kadra blo gumesengi exemplo en irman se gida sokal mom tangli le sum kamara dru alle moltom lam le ungil toya google wasi tia kale ba tsis mara bu mo lo man mal club gulay kaluror di se gida a bu nagas tengil bu mesengi asi ago tengirel udel belau se agunda se mal importe girel moria policy direction ra adal besel mo lege gida gunda se mle la giner tel nombre de la administration hoy a leadership belar ugul bela importante el bodo de neul de suir man girel toba de tel babiel mortir galat e tomes ringi ese bil wasi mar advisor te tira se bil mortil wasi ay gida mleu do suelti al tomadal government e ay gida problem rablu dir go ni takla adrablu dir gal mok magad ru rapal situ go forward le omgo leadership bela or bugul bela mar masil bela ar governors marogul ada arulia palsi e a presidenta girel mo falor magidal adrablu magad mo question ni di one shall bol explain ringi about satisfied ringi en girel magara girel mo united e maral mo le lak e kad mo ay selbi ay vai e malbon e viadar le un il budget e mutmallara galgo el mon ma mal sergil mon mon aptal seguida position gulbonil girel la transition a gumesri Kali ko ka angil ba? Aku reng sa selva biel lo sa dringa kambes en orang sekasetil ababiel mlara tikal chairman a transition committee mora atra parliamentary kandidat sis aku reng seng mal ko magay hindi nga kamal o mrang lo setil asa el mok el ang tru metil ko sing laboy el al mol mutro ko del ko sing laboy ya chairman a transition na dilunga kalwasi tulungito sa pas kamamuto ko del ko sing laboy le kim summit November mal madengalo setil asel mok le mat marung lo ore seringi le kumdas sa igar rogul administration rigit lo mura harwol mero ko harrak
Adiri ka away til aigil di tel mola sa kumagala. Tila abe talongot mo kering. Tila kami buto ka kampiro may kamal. Di ka wasera 1981 mana 1980. Tila sa elmot mo. Di ba isel wasem sel ku klungulet se tungura November dori. Isel ku polongot mo ngrasel wase sel management plan malo action plan. El bolo ol tau teringira sel ewarak ako terak ongerung ongadem ongewang misel el wasem el mo tau taigel ngia surang junior am neto of the tel station em southern ngir belon mane ko makai sodel raigel rol mo kot makil Igel ulda o se igi dia klotutel ndi I tara maklotutel lang angariar al na oklo ase ndi ka ititiri tegal ngaringi bro southern ngi tirgal tobdam tirgal ngaringi kumguk nga ngrel meso isbetiang awol magiged raigel molgol was ged mo matagel was tiang akabel mentergit igida melil tirgang ay ka loru ay ka klokle tirgam rung giret giret matangay nda ka bay nda sa nged make sure was ay kal tokoy lo ko transition mort tirgal tobdam sabi irmu tirgal tobdam ay uklangay itamor mulo taw taigel ngia amondar gidul dilur tirra temela campaign te ulo ay so was tamugot mok seigidia umnesen plotu telel Atan din ka adiklo Google tiagid. Aigal mergol administration es el siliso alter akar sel mlomre. Rabek el time. Sel borngi alit atul tial kuk mente blad atul al sel. Ego se sel mlomre ka ma question ranga wase. Tial dun di dori de se tut makril babier. Sens bi lul tuiri adang tukuk timlo dong okle di mlu serngile ke di chat apa deit. Le tial igual government da sem di lu sira dori deis. Se aku kor wa suel Mr. Wilter. Makarang kadi wasi si tiga kalau usaha grant tol dra inventory tial government el mortial besel government lel sugum tmo aku spera tingela surang kedemo merengin mo akter ar other bela mo ise sibedru tial document urguma kumral wasi ulgu mo moy werngi tiaman tial gram chen chen tiak malungil ulgu mo moy report le perfect government tabol do tirak sel bladul wasem kat maklim gulmay sel receiver ngia chairman la transition committee engir di on litigator ngi pasina se tia madel malungil government ndik muskmi tiagit government as ngariya surplus government as india kaudo government tablals at the end of the day minister to the report no se madil ngariya surplus ay give the statement ndik tu ngariya wil mabkit sibe era next government lultuira iga igide emega decision adang mori review the report another 2 months talegor ka kambes elora dia aktiwa se ela aktiwa ka bok may odo sila will tell them ela ka nga kabay more sel interested sel wasi halde kabo ali viagalul da swe nga kadi malogo igel experience oh inda wasi motira ko experience dia andir do kuduli at ko mo se kalo speri o to ditia le kwase era sel sum kada mo masatara ako tara other bela for example kada mo touch ra food security ako na sa food security ra about address ngira al sel transition committee report okay kada oily administration so is margo kita mo siga sa ngaral initiative ngaral policy direction ang mga address sa I see aulak mula si man club lula whatever they do detail factual information ngel basic president talangak ni era bok tatsra giving na change ringi en soal mo ngel wasim lewa ara era bogurutan dera ada lula mo question ringi wasi tiang goram le sabamel mala although the vehicle buile ram bigal sabi ingirial de explain say maulak po say biak do re der gile ndadir ga kalbo nivil bornia agora samorir tialul das ul mora adara bulul wase atobdal government tam lewat tikila siasing ngi ya moso isu ba mu mrura program le ngako umral wase asurang la avilur tial sio luase akmot change ra government example la ministerial labor muase akmo mre ringilo or tau tringil mod kirak ra sel slogan ni malu tim ringil wase agota adal bela magul ga ringil wase ay gerogul program sel bomorul en bigirel kota adal bela maseo abolo rura tola budget en girel kota moral adal bela
Apurura tora food security girel goten balado belo. Al governor sa igida girel momru to. Adam, ela sige ta question ra. Hindi ka question ra si ngara agenda ringi siya boloruri. A question si tial siya sing lomeo bringi ra ansel hotel club si. Sebe lultoy ringi ebru ra government ringi adang molwa urong el picture e momru ra urong el government ringi. That's my question. Dia ka hal oi. Nga mal rom das. Amo siya abay sebe. O sa om das se tiam la mru la gal question en mortigala. Se rula hen se mal se el mru mol mutradori. Se labong en gal surang ke tra kotol mere edel munguyulat. El di mu eger le sal se labong etriga already ngaria sa kamitil mo hendala gal wa sel bureau la lebora ko lil mo ngaria ko kamitil mo ngara sen. Ma sers mai gar rogum se labong ai ga blil ngara. Tirgam tu sumutungura November dori by January 21 to 20 en mal se ilo mes merko ko trogo klase ngara policy ngara objectives ngara activities ra sebil sebil rulin ile warap e mura first 100 days mura 6 months mutra 1 year maseganil mo akmal mo meso sensible la seguid sel el kukumrang alwasi sel slogan asurang alwasi it's time namo time el tanga itiang hotel government tanga akum das so el mkatbo di aklol tutelel sel motira claudas legi de ka am ketek ada belar mam di kita mal matang legi dar ada belar kada mal madu ul masao de un maga di sel bodorula ke podom operingi e bodol tautringi se gida e dia matang lia master plan 4 million amil oit teringi ka mururingi le warra em lamo amorasrang kem oit akmal telgib lo mra se seguida al amal mo mring la trula es el presidente lo hace tiagida adrur tel moringi gagid mai keta botorul de tilip disse la garami de la rute so ya eti ancora aku triga bol waisei aku se seguid selmo como garang ut trirar el motmak eruli tial el toel gumes angal total presidente manik kladik meringi di gome sanggal ko pesel may yang ka businessman ni control la email dartel adama ako del milyon liosang o kim milyon ke rabe asyo bargi di sel ko polorur tra government seguida tel ki bringle das bed dia sendo se tiagi de moise Kamu to opinion. Sel actio mes lo hace. Sel sugum kada mo address ra let's say food security for example. Sel decisible mo nga ka so lo mes lo hace. Ngang magara mo smisi food security. Ella let's say kadung ulmora food security kung mo takol omro sales. Sel da takol omro sales nga karo saro tertenen. Makwasi the direction ng gal as president ng commercialize at operation mga pada focus ito kasi magawarulya sir sa tial sir sa mo support at claim maka magurula kal lo lisi ra kaplungala ogat PL ma omret mela kala blur belaw al uweng food security dia kada sa sari at mbrungin mo viable commercial enterprise kaduk malisi Importation. Hindi baru mo kasi home gardening. Mang kaduk ko spare hard gardening e merong omit self food production ergi daguk sa elo ng tiat libra import hindi kada mali kada mali si SMC I mean akor omesingin why say gidling hindi kasi adal di merur o si siul tawal agriculture e merong ko orang gagidle Albert Einstein awasi the definition of insanity is doing the same thing, expecting different results. Mangyayari, makukumes yun wasi. Kala tayo sa kamoy di tilal mo torbela ti aw kasal. Alam mo kamoy di. Siya wala kasi self sumukura read up tulo mega kamuru o si siu toy expect lo siya kamo ngua Gukod. Amo morit moria. Wala arde elang kaldel lumilit. Kamo Mr. Witte. Dia kida man na mo sohisbol mora dirga kalkol kirela ngas girela mo talgib ngani a favor kivel girela ngal alam mo makpai viwase transition ga miti giril mrut tay gir to mo available ay kali information el morni mang mo sabelo spe move forward hindi niya asurang la dirga ngani niya atingel dilul wase girel del tergibel mubra aureor palu bentogora ikan amil mora private sector mo dia kalsar ngara government meaning al sugumun sa del mrula
let's say, blind langil, lease houses ang nga maluming blilira edungun mestria radal mlam rula blay emre edal mrul elada ngara ministry maluming government ang artial project lektira kalau merasa toile betul lura government campes kemia omes aradal mrul tirga igida vitil sia kaurerir esel bollo aiseng mo tiartogra budget revenue wasi sumgu kolsis baudo enviakal girem di olsis be mo oitel vigao buk mo tala plesa mangar ko Adang, may latil ay gida ulmak mli eskra question wasi. Matirga ay gida milsi bertial sersa. Como eskra tirim trulia reporter tino si tiang uila red. Edi penderingi. se mo yorra surang el mo decider sei le agumesa news tial mo gornya umil question muase a news a gukla di prediction ng angkle muase a minister para finance ala adi malmol a minister obiang adi malmol sen nga muira mo news Nang lakot o mo yun. maulak ko asay ndiak surang mandiak ngel sumungira sel togol wasa ada velakot yak malmol mrisay biak mo uru deringi maul mak mo memla ka predict ng kalabing binga kalabong pai di concern information ng mga voters el wasay sel bon mereka tel transition ne moses asay mo mereka o del gam sinabu Report. oy adang say loro Same timeline. Bel toba da adal wase tiagida reporter marco whether el presidente del mga sao surang al whips maluben tom tertir bel toba tiagida el marco maluben chairman al transition e ay gagida nga al sela government el tial na al sel e toba da mangel mos mu agire lo real gire la gagida el toy Andi akakmal understand it. kita ada lugu pamalgol beswedel wasi atora food security mo number 1 dia employment mo number 1 dia kan tora kan pakta mo say gida nga mo nga gida to ay kadu Adang, di til ay gida ulmak mli akimutul logori lagrik. Leng betul government tam lame wasi. Tadilum la mo dia kablal sa gibo tadiblal sin mena ula dingat. mo isi You know? Sige Aulat mo mo na lu sige del question na kasi al sukumang waisel lunguti ay gidel kal question la rula kam la sa kambes betukut mo kla ensiring ilmo ya bebi ringa dia kal ngat al aterap trula junior ang tial government ng mutul mo stop mutul mo tita gay adang hindi touchdown el take off nga kaso kal touchdown el take off oy sige da sida ko ang daso hindi aktura sing karang mamruri din sibel ultuir tial blal kat maklilu daso gire le da choice ni dia ka prevent ringil chen sang idil nga ding agul gornya mula sei mla mo mereka transition mang madengel wasi ngarang ringil government mansual malo ringil mo dia ka do mal sergi even an sual cancel la kallon la ADB and sabe ruli provided in dia ka kamalya government lenga omgok surangal en sabe ka ruli sei le bumral wasi abol mereka tel report transition el udakra tingela a minister to badang wasi ngaria surplus le government tanya kal girel murula surplus a ungil budget tra government ta balance budget hindi kal girel low profit le maral ko ang modal to sum ko surplus e boto ko lura treo gira kal murul magida ma ameleng audo mo ko surplus ameleng audo say gina dia kal Tiyan mo ko. Aul makwasi mang itil kay gidel contradicta statement tertil amngat mo kurtial reporter mo ramadala junior. envi obo ko do moral watang tira merut ngin girin mengenga alsel Hindi ka makansul na ka dia kaltil akansul na ka kasi selungu ebol kotl selungu obisra luil ko singila buil. Yaklaw mararigi din si elul tuir tiya report ng orilla kabalmente dia kabol awanay. Hindi tiyangan, hindi kasal gumes ngi. Ay kal report di po tara akara bureau level. Hindi ka report tra minister mo. Mga isa minister to mo merek.
dia ela sel lebo ela mal dia ela sel lebo Dia ali abe sel kabel mesel ngura December 1 ebo lo mesetiang tira mo decide lo ase ngararing yaklamrang ngararing yaklamrang be lagi mo makarang akum das segi ngak om das sebira December 1 in January 20 sebil makes sel decision mesel January 21 al mong etremur Jadi metenger murtileko. Aku mesin sembal sebel. Aku mesra amrigel ngako osper amrigel madel. Ali temna ngal presidente electa wase sel day one ay kagid may kagid order at bolken. So kagid may kagid amol. Aku mesong la sebe expect ngal at el moruliti alo se bay January 20 mlaso subdi tra el wase ay kagid abolorul. Ako Michael Rogul regulations ma Rogul executive order ma togulur ako mesong asbil di omes mengel wase ngaragir strike out ngaragir mol hopefully seguiden subdi abay clock tutel to wase dirgan sebil subdi alo ba gusil ko por atang ada transition tos dia khala dong ira president elect alo ba dong ira kara seguida abay gumes ringin lengla mereka erul sunday ya gumes en cuadra kasal mal mo plaktak todo hopefully within 1 week or 2 weeks sibilo se tiagi da morin Di sel bot lagi the level aku klamo o mesra organization wasi ngari transition committee and then namagire la incoming administration will put some sort of structure let's say chief of staff mangguk mo sa to coordinate lagi the activity mga clear ra era chisa para gagi Abunda sa tigal personal transition committee ma even a future el ministers mai kang ay gadi kal kora ma kita baldi ka den baldo sa tigal kita candidate 1 to 5 ramura kal dual mai kal ay ka obis ramu ay mug tigal kita ngari al meten mo meten was to ata among mai idre kal lungi lang mo sibil ngari a choice tile ida ko tel makasaila lagi kaso ital na korte ako mesa right yung el subdaos tamtanga either qualified mo tel dual malu bang mong malu mo ka family connection mo ka friendship ma politics ang mo ako na ino Dia ka awul mabela telemal. Katum siya dala do ako mga ari asyendar ko bildi ako do ligo na si ngamo manggemo dia. Ngidel blang takla ro kul to siya ada do grabe kritik. Okay, dia mela seguida. Ako undas yung ngungil klausis akil tel dangari ra tele laureur. Di ulmak kora ulegere gigid laureur. Atara administration ra to review ngi mangkaruba kamlori. Nga kamle senator selta. Atara kan plenter tiro sa egal report dia at terra egal gi morut el toy. So mum le tokol time el trial reorganize tel undaso. E nga kamatenga sa junior even though ngor trago baliringi di tiak tengel mo presidente Belao. Matial tokal voltun dia sa LDwa surang lansan so sa isbritera Friday night tel masimbre. Tiang aringa 3 branches of government ringi. Makwa dio wasi active ring ira paigang. Dan ada bulan at giril dia kal sal high expectations ringin mo ringi. Leng sel voltung even though blagarul even though report tam na makatbok ding there are things in gire del verify o era dol taw sel time el legal mal ora mlambay la a transition hindi ako ngam member multiple transition ngam lar sele first remang sa administration mara chanson to review dise ako kamna titolo ngi sel time alla amlo create Ministry of Public Infrastructure Industry and Commerce ma Ministry of Natural Resources and Environment and Tourism out of Ministry of Commerce and Trade, Ministry of Resources and Development. Mangwala amlo mri dan mutrol dakal mo different liga. Sige at transition amlo dilo si engay gidel Charles Obi ang minister amle chairman ra huk transition committee ka mamal subcommittee Ministry of Commerce and Trade. Magi dire kan huk mlomray gel huk kwatlang tingil molda kay gel huk korabe SNMay. Emro ko emro ra reporter sa igid. Hindi na kalkora mle kada hindi mla kada wala dia kal sure wasi ngara tele tiang le la kada mri dan mutrol da kam aku sel senior team aku kora ngil liga au kya kasbe di address ngi la le la roa at the transition level. Dia malungin. Kali klutul eti la malas del question ra. Umum das tel transition committee ngari adalah Arnold Dani mar adalah Udo mar adalah junior ma akor omes se listing dia ko ngel ndim naksal adra balatik se dikwasi tiang mali lekal di junior Ako mas ang agi kamu mo sa kukura adra transition maldak bu ngadre kaldi wadi
Malawa ko pa di okay na kasi. Hindi kumnasa tal. I see. Kaman to karadala campaign have enough personal kumistira adu ultima experience tira kumisa to tira ex government officials and politicians. They have enough knowledge ma ability ma ka school ma igal sabil gut maklia aurel mo mo. Nga biak kori na mo dal mo kora lentia ngani atian sa semua minister mo ideal ngia saber mula gelsoan kan saber chance ni kan semua mala soan mula gel Malo bang ulmong edi kalau ngeri tigil ku adra bala tiksel adra bitang. ai si Betul tiap tu badal. abai pergi kerengi biak adra bala tikse pergi kenya ase akmal di besel mo how much influence does president Mansau has over him say give abai question len president Mansau sisil adra bala tiksel langa al sel mal langa ikra kabelmente hindi sabayan marula igto dia giva rogula al mitlo sa kadam titurungin rogo mo sendia say giva I hope ya Halil umum dah sendiri interested. Ganti kablal dia kablal tur karun. Dia ngaliti lang. Dia nga ngaya personal kontak na ka Manila 2000 rak nga yo ama makno mengil wa sa strongis. Ndir aku question na luso la sengkang na ndir campaign ni. Hindi milgi salmara kala marrowi including me. Mak koral bol mo to badal. Laulan sabong umara kalegal. Kaya 8,000 na phone na tela. Yang masih engardi la sendia ngamila Di hal mores mungil at. Di wangin mangal sira bol mereka Bukti mutu ka na mo award. kar mam sel to poliga nga bukti ma marbora itu mara kala mending ka look gawa sel kala ada dia kau dudil mo Yokohama. Kumil na sila Yokohama Di ako das yang melihat club ulgur kim gora di all taklaw madengir kamam karamam menggira transition leng. Aku rasa kita rogo madengil wase kita mlakongir rogo wase asurang mo president tergit. Mensoada la kamam especially kamam tewang amlani tella mo mga duurgir sila al campaign me dire kalangania abela ulu maray gel tokoy le dilong. Mundi kal sama al boring stumbling block ara administration ri. Magidiol to baigal question bol sub edel el gausis akra de longolet malbudin obis expect ra aungil government le kadum le metengel rogul wase kadum so is para government el dia ka karra karngel engya to ka to le dilong makioreng si ulgum tial longot bokor el alta me oni tergi de ko mgodol ngase orngi dol ngase orngi lo siklo le abol lunga government dia ko lunga government el telerak lo irak bungara kidel di mon el baray Saya agora, eme de la el bong makska edel bong Moses me edel bong Mr. Wilter. Elang na mo dia kabala tiksir ko yung so mil do o mga do. Dia ngakamal dir ngarti al transition na kumda sa sel mark to trela organization sel el lela government mar adam mo sel management plan malon personal. Le ngakamal la msu mo madangay o mesa government trigi de lo ko madangay ra. Ito yung lumisa kami takwam, FSM, Tigal Neighbors, Malmutra, South Pacific, macro to trela organization. At sugum, uldasok malungil, malamal tagal tukol mundas, hindi sugum adal mo, at yakal kat makliang ra, ngaring mo ulam mo oy, tatong lital organization, mo dakal mutaw, isip eluriuling, kata mo kabubo aus, mo sel tukol sel travel, gulo ram tamalang, direk lakmal lo marangal wasing ulgum elal tegdil roles pos el ngel matmok lak di imal yung klat ko se segidel ego klit ko mark cloud to trail segidel il gorngil mo labor ministry umda se segida sel organize tial ka o taut tial el tretele la government mar atro urong yosem magara segida mark cloud to trail sugum segida adiakal matmok la transition mon mutra January itu ni dalam ketmuk segidel tretele la or tela personal rarat ma management system mo lo tautringa labor ministry ya kumesen dasben mo ketmuk la tokol mo selt probable do sebet di gumdas yang kal alamal medang litiang ti urang was tigel ngaring ila ala transition bolsbil gut makli Kali ko ka udele Wilter. Biar ngaka mal bir ke morsel
el tinge gara el me algo así akmal mi malgora adra blu kid el bekla del sin kira adra marigal blu algo así lu tul mal mongil lom das ul tial government tergilma al sugum kedengarnya ngare del morni en morni am niterni malu en modal sebel mosupau e modengel lo así da bekla del no angare del ma I madre el sugum envia e gel de tib tirgal adal mo ngare del gi amoy tal no marigal government el baby rata men awana era togol somi akmalo nito lo así molisi an miu el mo parte del government bola ka dil kamamal el gausis akla amang logor ni el betir gumem dula sian so mama igel mo logoi mlutul mo logoi naga namo de giga na gulgoi naga mla mo rubage met kung dia bo kierte al government akpai o ngitr gamil wasi blura adal labo betir ngil wasi ibn ablura ambrigel ma Abora al selo. amla moringia adal ogel wasi tel government ngiri wata makmalo ngitr gidel wasi del dia ngar alir ere wasi tamo minister mata dia kama magara endia ka do ngile imana do ngil soade endia ka do baklisi o ba adal mo ending la klisi adoba girel subedel mura presidente lo singil ala ya kalau rula girel bro sea dasu en subedel ruli mai sengil mandia bikma no ak mo marar kalo ase kadal amo mal Kamo kambe. Dia sengkiom la momrek. Segida Segi. abor da Palau Election Commission mle certify result serong erulurior. Maigel mangla final. Whether you like it or not, the people have spoken. Etya government tergi del mol mutra 2024. Mangira del we have to ngoisel goring karuba kal continue to engage with them and remind the tira igel commitment tira adilu. Aktim de expect rawasing amorngia a speech ra incoming president elect after a certified yung kadir galing akme email mo ra transition committee wasing gang mo to the public statement ngi yang me giva victory speech akmal wem bela chow biden seral aligang kwatilo makam ne expect raw isay giro wasing kwara al mo ra ablur bela wasing tiagira sing ila igido sel gullo ngor ngel wasi se giga girel lol bakar gi hindi ra kal magat mokol sa say gitu I hope peng mendia ko ngay wala inquiry na kan marata transition committee dira kal kora responder ngi talaga kare longot mok lang ngi di mo to ali nga direl nga ol mo ka dong ra suram le ngania cellphone al bills ka ka sel al miltian agul gering muska din mam la chance ngi le kolen dia lo do sel Lendira kam neswa kal loger ngilo ase. Kau ngani obom dul tohol girel namor mereka tiap tua. Endi dimla ka temeng dimla ka swekal mga dur ngi. Lendira ka kora statement trim la tua badam. Ai si. Dan dimla segi da kora dimla swakalo. Tudela. Dia ka balatik sira ka bo kuliu idirin mora aklibela orgit. Klibela o maklibela. El guk na mereka secure bela so ka guk podesis mo. Omsadra klibela or tem nombre kel sande ya koradi uluba igel dimne sesir klaum badengiranga yo otia government orol wasit taport langaria rukail adra oreor longra adra government orol sel guk traditional part yang kamo blol lolingitra budu mar badenge takor belau emo mga dere gidra igal klibela or basyo ka ngargidra Adi te alom belget krak lobak. Raigar rogul blur bela mo mo mengel wase. Lengak ombral wase te igi klobak ti de malsawat itige malkula influencer til bertial. El government gil da garalse. Se au next bala tik sana garel almara el mil. El tarrak leng tru melol mel state na bek el time el game. Akbol gitran mudu ol gitran adel samarial direk el mem tabdu. Takay ngesiul Google ultra klibela orgit. Leng Kedim na mo matengel wasit telar delegate telar senator telar governor telar engraurerir magradoli sertin dia do tengel wasit magradoli sera kloba kama ai gal ku club o melget keso e como se club gul que por gida wase seya
Menseya ako ramne program ramam al talsikang yagi ko olingit wasimlo tilgi belmre da tialgaw sa akar mam nangari ako rato ko bet al samam al sils hindi gimre ngasuli mo so mi tunin yo mdasul wase gagi del bebi rato ko takaw sa akar niya adia kadil tigingela tialgaw sa akar madia kadil tigingela surang tingela kabelmente belaw rogir maula agi ko asumria lo asir dol all tau de suwe deringi on kita ada mal somi all tau de suwe tero gi ma direk mal kulabul kul Ay, sí. ko mal musula rogui misir guk mel sandei ese ya ko sa akar al sils e meiga